پتھر یا محمد خدا را میں کرتم نظر یا محمد بپیومو چسینا پتھر یا محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یم ہنا اشرف یم ٹنگ مرگ پہ روزان تو یمو پور ناز شریف تو اللہ تعالیٰ تھینک سلامت ہر کنس وچن وال انسان تو اللہ تعالیٰ تھین سن ہر کنس یم تیتن اسلامی بین سسٹر اللہ تعالیٰ تھینک سلامت وچن وال انسان ہر کنس بلا تحقیق اسی اسلام آباد پہ سعید ابیحا جوائن کرن تو اللہ تعالیٰ تھین یمن سارے سلامت انشاءاللہ سارے کرو لاسٹس پہ دعا شیئر کرو اصلی مہمان مدیحہ بلال آز تو یم کرن ساری کرن کیمرہ آن یم اصلی ورڈ یمنی تو تہ سپورٹ آز یمنی مدیحہ بلال تو بیچ سعید ابیحا تو بیچ محمد شفیع سن بچی تو انشاءاللہ آز محمد شفیع تو ضرور کالج کت روز ادور ساروی ون حض یہ کت گھس بیت بوزن تو سعید ابیحا اگر یم سن آواز واتناوان تو آواز واتان یم کرن کیمرہ آن تو میوٹ کرن آن تو ناظرین نش ین تو نعت شریف پرن تو کیمرہ کرن بالخصوص کہین تہ بند بہ تمام ناظرین میوٹ تھیو مگر کیمرہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ تھین سلامت عزت آبرو مال چند کرن رشت رفاقت ہر کنس وچن وال انسان تو رب تھینو سلامت ہر کنس تو یس ہنا اشرف یہ سپور جموں کشمیرس من یم آز تک کنسن کلام نمت ژور کی یہ پان مطلب اس مرشد تہد کلام پران سی کلام للنوان تو اللہ تعالیٰ تھینک سلامت عزت تو سعید ابیحا اگر یمن مین آواز السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیمرہ کریو آن کیمرہ کریو آن تو ناظرین انشاءاللہ مش وعدہ دن بیچ واریاہ اس ونان اس کریو ایڈ تو انشاءاللہ رحمان انشاءاللہ اس کرو سارنی دمو موقع کم از کم زہت نفر تم یمن دمو دیون سارنی البتہ ون پاس پریڈ مطلب نماز اسلامی بینی یمو کور ناراضگی دپک ایشوبن کور ایشوبن بینی دپک نا اڑیو دپ بیا اڑ کور دپک نا سانہ خاطر چھنا ٹائم کی پرواہ انشاءاللہ ویلکم. سعید ابیحا کیمرہ کریو آن تو بس اگر یمن تھوڑا سعید ابیحا شروع کریو کیمرہ کریو آن کیمرہ پردس اندر روزو کیمرہ کریو آن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کت چونی وچھ میں بالا یا محمد مصطفیٰ کت چونی وچھ میں بالا یا محمد مصطفیٰ حدولا حد عرش اعلی یا محمد مصطفیٰ حدولا حد عرش اعلی یا محمد مصطفیٰ نامی پاک چون ہنچ دشیوان
دشوار نشی آتار گژھہا 100,000 بار زیو بچھلہا یا محمد مصطفیٰ 100,000 بار زیو بچھلہا یا محمد مصطفیٰ پاد کرنا پاک ذاتن آس حق نہیں آس کیا پاد کرنا پاک ذاتن آس حق نہیں آس کیا سارے نہیں پیش روت پیشوا یا محمد مصطفیٰ سارے نہیں پیش روت پیشوا یا محمد مصطفیٰ نور پادن قبیل کرونی تنت من میونی فدا نور پادن قبیل کرونی تنت من میونی فدا سید لوک گات شہنشاہ یا محمد مصطفیٰ سید لوک گات شہنشاہ یا محمد مصطفیٰ دت میں چندم کیا گسی کم تراو تم نور کردا دت میں چندم کیا گسی کم تراو تم نور کردا غم سلم الحمدللہ یا محمد مصطفیٰ غم سلم الحمدللہ یا محمد مصطفیٰ قدر چونی وچ میں بالا یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ باقی السلام ماشاءاللہ شکر گزار سید ابیہ اللہ تعالیٰ تھنک سلامت وچھن وال انسان تو رب تعالیٰ کرنک ہر کنس اسلامی بین رتبہ ہدایت واریاہ مے میسیج اخ آئی مے ونکن تہ مطلب اچھا اخ اسلامی سسٹر دپن مولوی صاحب بہس آز تام ریلز وغیرہ بنان فیشنیبل زیادہ کران تو ین پہ تہد پروگرام وچ کور وچ مے نات پران مے دپ نا سانہ خطر تہ دینس مز جگہ تو دپن مے حظ ژھن یہ ترٲیِتھ اللہ تعالیٰ تھنک سلامت عزت آبرو جان یاری مال
جان کنک روش رفاقت ازک مہمان اصلی یمس تھی ووٹ کران سہ مدیحہ بلال تو یہ پڑھ بیاکھ نعت شریف ام پتہ بیٚیہِ بلال احمد پنڈت بیٚیہِ بیاکھ سحری جان گاندربل پہ بیٚیہِ محمد شفیع صٲب بچی تو سہ تہ پان آز انشاءاللہ تہند خاطر تہ ویلکم آز ضرور کت رات ادور روزمژ تو سہ کت واتناو پبلکس تان تو مدیحہ بلال پڑھ بیاکھ نعت شریف تو ام پتہ بلال احمد پنڈت صٲبن تو سسٹر تہ تو بیٚیہِ بچی تہ سہ پڑھ نعت شریف مدیحہ بلال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا قروس آدمن الوداع چانین سۭتۍ. ابتدا قروس آدمن الوداع چانین سۭتۍ. شوٗبہِ ژےٚ درود و سلام ژوٚل ملال چانین سۭتۍ. شوٗبہِ ژےٚ درود و سلام ژوٚل ملال چانین سۭتۍ. اڈلیُک دُنیا اوس خٲلی سیٖنَے اوس. اڈلیُک دُنیا اوس خٲلی سیٖنَے اوس. دیٖن گوٚو یا محمد مکمل چانین سۭتۍ. دیٖن گوٚو یا محمد مکمل چانین سۭتۍ. شوٗبہِ ژےٚ درود و سلام ژوٚل ملال چانین سۭتۍ. قرآن نازل گوٚو جبرائیل حاضر گوٚو. قرآن نازل گوٚو جبرائیل حاضر گوٚو. اسلام یا محمد مکمل چانین سۭتۍ. اسلام یا محمد مکمل چانین سۭتۍ. شوٗبہِ ژےٚ درود و سلام ژوٚل ملال چانین سۭتۍ. سفلُک اعلان چون لوٗکو ایٖمان اوٚن. سفلُک اعلان چون لوٗکو ایٖمان اوٚن. گلشنن آمود بہار اُمت اوس چانین سۭتۍ. گلشنن آمود بہار اُمت اوس چانین سۭتۍ. شوٗبہِ ژےٚ درود و سلام ژوٚل ملال چانین سۭتۍ. نبوتُک ٲخری کمال آز ای مےٚ عربُک لال. نبوتُک ٲخری کمال آز ای مےٚ عربُک لال. مہراج کے بہانے
لول ظلم چانین سۭتۍ مہراج کے بہانے لول ظلم چانین سۭتۍ شوٗبہِ ژےٚ درود و سلام ژوٚل ملال چانین سۭتۍ آگود تم دیدار پیاران چھی گناہگار آگود تم دیدار پیاران چھی گناہگار یہ جنات کتھ چھم بکار شوب چھم چانین سۭتۍ یہ جنات کتھ چھم بکار شوب چھم چانین سۭتۍ شوٗبہِ ژےٚ درود و سلام ژوٚل ملال چانین سۭتۍ ناروس کرم گلزار دٔدمٕتین انتم بہار ناروس کرم گلزار دٔدمٕتین انتم بکار دٲدۍ لد بلن بیمار یا نبی چانین سۭتۍ شوٗبہِ ژےٚ درود و سلام ژوٚل ملال چانین سۭتۍ ابتدا کوٚروس آدمن الوداع چانین سۭتۍ باقی وسلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین صبح کے اعلان اس مومن و ایمان ان یہ پڑھ یہ ناز شریف بچی تو اللہ تعالیٰ تھن سلامت آج امسی مطلب یہ مہمان اس خاص آج امسی دعوت یہ تہ مارکس یہ تہ سپورٹ گھس اگر تہ پسند آسو 7th کلاس پڑھان یہ بچی تو اللہ تعالیٰ تھن سلامت عزت آبرو انشاءاللہ رحمان تو یم تہ ملک عارف دپان مے دیو ٹائم انشاءاللہ سارے دمو انشاءاللہ رحمان ٹائم ہر کٲنٛسہِ دمو انشاءاللہ رحمان ٹائم تو مگر ون مے گزارش تو اس بلال صوبس بلال احمد پنڈت صوبن سسٹر تو بیس بچی اتن یہ پڑھ ناز شریف مگر تم برو بلال صٲب بلال صٲبن مے پن مے کلوز مے مطلب پنسے پہ توقع آسان ام برو گاندربل پہ 2 بچی وچان ونکن تو ام پت پڑھن گوڑ 2 بچی ناز شریف 2 شاید اتن بہت پڑھن ناز شریف ان بچین سے کرو تعارف تو مگر امید آس کہ ساری ناظرین آسن جڑت تو مدیحہ بلال پہ لاسٹس پہ بیاکھ نعت تو ام برو محمد شفیع صوبن بچی تو سہ تہ پڑھ انشاءاللہ رحمان جلدی نعت انشاءاللہ اکم دویم تو تریم وار امسی تو پتہ مدیحہ بلال لاسٹس پہ تو انشاءاللہ رحمان ام پتہ کرو مختصر دعا یمو دعا کرنے خاطر وونمت گوبر مین السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بے ون اک لٹ گوبر مین پنن ناو سیر شارف ماشاءاللہ ماشاءاللہ گوبر میون کت کلاس ث پران کلاس 2nd بے کس آز پانس سسٹر یس نعت پڑھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ون سا گوبر میون پنن ناو گڑ مہک لطیفہ ماشاءاللہ کت کلاس پران گوبر 7th چلو ماشاءاللہ گوبر اللہ تعالیٰ تھنو سلامت مالس ماجہ ہند ہوئنو بہار ہر کٲنٛسہِ عزت آبرو رٲچھ رفاظت کرن کل جہان کن کورین کرن ہدایت تہندے پاس کرن سان انسان تو گوبر میون کر سا سٹارٹ ناز شریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں حسن والا
دیش ون گئی مستان تئی امی چانے حسنو بوز ون گئی دیوان تئی امی چانے حسنو بوز ون گئی دیوان تئی ودہارو یس جان وند ہے جانان تئی ودہارو یس جان وند ہے جانان تئی واللیل مویس شان کر ہے نج گان تئی واللیل مویس شان کر ہے نج گان تئی امی چانے حسنو بوز ون گئی دیوان تئی ہاں حسن والا دیش ون گئی مستان تئی باقی شکریہ جزاک اللہ ون چھ اسی ماشاء اللہ امس بچ تھین سلامت عزت آبرو یاری ہر کس اکس انسانس اللہ تعالیٰ تھین ہر کس سلامت محمد یوسف صاحب اگر یم وچھان چھ سون لائیو برائے کرم چھس بہ امس گزارش کران یم چھ بزرگ سان یون چھ مطلب سائی پوشن بزرگن ہند کو سائی آسن ون چھ مے یہ کات اگر محمد یوسف صاحب چھ وچھان یم کرن میں مسکال یوت بہ کر یمن لنک واپس سینڈ کیاز کہ اللہ تعالیٰ چھ یمن واریاہ عزت رتبہ دیتمت تو لاسٹس پہ دعا کرنے خاطر بیچ بیاکھ مہمان تہ انشاءاللہ رحمان سوپور پہ تم تین سانہ ناظرین نش بلا تحقیق چھس بہت دِوان بلال احمد پنڈت صوبس یس سسٹر تو ام پرن ناز شریف تو سہرش جان یہ گوبر میون کر صبر ام پور رات تہ ناز شریف واریاہ تو آج دمو نین نین موقع تو اللہ تعالیٰ تھینو تہ تہ خوش وچھن والن تہ خوش شیئر کرو ضرور مدیحہ بلال چھ آز اس مہمان ام شاید کیمرہ تھوان آپ خبر کیازِ یمن چھس بہ گزارش کران کرن کیمرہ آن آج سپورٹ تہ یہند کرن تاکہ یہ سیونتھس پران یس ام برونٹس پران نات یہ سیونتھس پران ناز شریف اللہ تعالیٰ پوشنین ہر کس سائے عزت آبرو بلال صوبس تہ کرن میون پروردگار یاری کیاز ونکن کس وقتس مز مول مے وچھ پانہ تم چھ پت مطلب گھر لاگان فضول خرچ یل کوٗر میڈل بیترِ وغیرہ باقی کی زین چھ آسان تم چھ پت دپان ہے بس سانہ کور مگر بہ چھس بلال صوبس مطلب وچھ ون مبارک کران کہ ژےٚ مول ونکن کس وقتس مز پنہ کور پرد دن پتہ دپن نات پر یہ فخر کی بات ہے یہ ونکن کس وقتس مز اس دور شرابک نشک ڈرگسک قتل غارت سہ قتل غارت اس انسانیت میننگ نیچو ماران ماجہ مول ماران یمس تو لہذا مین گزارش انشاءاللہ رحمان تو بہت ناظرین تو وچھن والن گزارش کران کہ سپورٹ کرو تو اس بلال صوبن سسٹر شاید گۄڈنیتھ تو یم پرن ناز شریف تو یمن چھس بہ دعوت دِوان سہ یم شعر سہ وچھان کریلن تو کالن سہ وچھان دل کین حالن کرو حظ شروع تھی ناز شریف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گوبر میون ون سا ناو پنن ماریا بلال بے شک یہ شاید اس غالباً پائی یہ بلال صبح سسٹر تو شاید تمو پوڑ نہ کیا اسک لسٹ سوزمت تم پڑھن نات تو بہرحال ماریا بلال گوبر میون کت پڑھان کت کلاس پڑھان
Fifth. دوٚپ ففتھس ہا گوٚبُر میون ماشاء اللہ ناظریٖن وٕچھِو ففتھ کلاسٕچ بچی أہنٛدِس مٲلِس بِلال صٲب آز چھِ بِلال صٲب مطلب بِلال صٲب تِہِنٛدۍ شُرۍ چھِ اللہ تعالیٰ تھٲیِن سلامت لاسٹس پٮ۪ٹھ وَنہٕ بہٕ اکھ بِلال حضرت بِلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ یِمن بچین أمِس بچی دعوت تہٕ یہِ پرِ گوٚبُر میون کر سا سٹارٹ ژٕ نعت شریٖف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دک زد حاضرائے جانے ہمارے دل بالم جان در بارے لو دک زد حاضرائے جانے ہمارے دل بالم جان در بارے لو لاراندرائے میشارے دل بالم جان در بارے لو دو چم سینو جذبے مارے دادو کرہاس مارے لو تار نہیں تار ہم تر کے میں اتارے دل والے جان در بارے لو شیبان سبزو جانی کارے پت پت کو نام بلا رہی لو لول سا چم وزان سین دارے دل بالم جان در بارے لو اس جان جو محمد نام اللہ تعالیٰ سلامت عزت یوری کرنو رب کائنات انشاءاللہ کتہِ چھُ روزان پارے لو سینس مز چھم چوری تارے دل والے جان در بارے لو واپس گژھِو جوین بور وٲژ وحظ دور چھم گژھ خان یارے تتہِ چھم چون در بارے لو شب 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 نہیں مرب دارے دل بالم جان در بارے لو شب 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 نہیں مرب دارے دل والے جان در بارے لو تب دیکھ چھم گمود کتب پیارے وقت پیٹ کر رہی انتظار لو پانی ہاو ہم پان مارے دل والے جان در بارے لو لب سے ہمارم کٹوں تھارے بر دل پیو کو بارے لو دستگیر جل کر میون یہ چارے دل والے جان در بارے لو ہر دم چمائی وان بے اختیارے چونا بار بار بارے لو باوکس پنانی سیریس رارے دل والے جان در بارے لو غفار بھگوانن تروکار بارے تے
والسلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کمے للنو بچی نات اللہ تعالیٰ تھین سلامت آز امس گۄڈنیُک موقع انشاءاللہ برونٛٹھ کُن آسہِ یہِ اصل پٲ دی ناد شریف انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھینک سلامت عزت آبروٗ سان یٲری کٔرنکھ رۄب کاینات تہٕ وۄنۍ چھُ اَسہِ سوپور پٮ۪ٹھ بیٛاکھ بچی یِم محمد شفیع صٲبٕنۍ بچی چھِ تہٕ یِم کرن پنُن کیمرا آن تہٕ یِم یِن برونٛٹھ کُن تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ مدیحہ بلالس گُزٲرِش کران یِم تہِ کرن کیمرا تھاون یِم آن کیازکہِ آز چھُ تُہُنٛد یہِ انشاءاللہ اُمید آسہِ کہِ سٲری کرن شیر سپورٹ کرن کیازِ آز چھِ مدیحہ بلال اگر تُہۍ یژھان چھِو مدیحہ بلال برونٛٹھ کُن واتناوٕنۍ امہِ پتہٕ سٹاٹس تہِ نات اولس پٮ۪ٹھ تہِ پرِ نات تہٕ بہٕ چھُس بلا تحقیق دِوان محمد شفیع صٲبٕنۍ بچی یۄس چھِ أمسی دعوت تہٕ ییٚمہِ اشارٕ سۭتۍ چھُ کلام اکھ بدکار پانو خۄدرا درٛاکھو ژےٚ نہٕ یاد روٗدٕے نہٕ کینٛہہ تاون یہِ دُنیا یور کیازِ آکھو ژےٚ نہٕ یاد روٗدٕے نہٕ کینٛہہ تہٕ ناظریٖن اسہِ سۭتۍ پرن یِم بچی أمِس سۭتۍ چھُ باب صٲب تہِ لرِ انشاءاللہ اسہِ چھُ محمد یوسف صٲب تہِ یِم چھِ سٲنۍ سرگ تاج مہمان بُزرگ یِم دِن لاسٹس پٮ۪ٹھ 5 منٹ نصیحتُک راتُک کتھ روٗز اسہِ محمد یوسفس یُس اسہِ نمبر اوس یُس اسہِ محمد شفیع صٲبٕنۍ یہِ کتھ روٗز راتھ أڑٕے ساروی دوٚپ نہ حظ کتھ روٗز أڑٕے تہٕ ڈاٹا اوس ختم گوٚمُت ایکچُؤلی چھِ أسۍ دۄہس خرچاوان تہٕ کتھ چھنہٕ واتان عوام الناسس تانۍ کینٛہہ تہٕ اُمید چھِ گۄڈٕ پرِ یہِ بچی ناد شریف تہٕ امہِ پتہٕ انشاءاللہ رحمان پرِ بیاکھ بچی ناد شریف تہٕ امہِ پتہٕ کرن سٲری دل سان کرو دعا انشاءاللہ شیر کرن 10 بجہِ انشاءاللہ کرو أسۍ کمپلیٖٹ انشاءاللہ 10 تہِ اگر گژھِ تہٕ تمہِ پتہٕ آسہِ نہٕ سون پروگرام کینٛہہ تِکیازِ مےٚ چھِ پَیی موٚضوٗرۍ پیش چھِ مطلب مےٚ پیوٚو وٕنکٮ۪ن مطلب وٕنکٮ۪ن پیوٚو مےٚ کتھ اکھ یاد بخۄدا مطلب اگر بہٕ تۄہہِ سُہ واقعہ ونو تۄہہِ ؤسِو اوٚش بخۄدا چھُ مےٚ وٕنکٮ۪ن مطلب دل کرٛٮ۪ہنہٕ ژھٮ۪نان مگر بہٕ ونکھ یِہوٚے میانہِ طرفہٕ چھُ دعا یِہوٚے بہٕ دپس پروردگارا یِمو موٚضوٗرۍ پیشو دُرہمی سخنی مدد کوٚر مطلب واریاہ موٚضوٗرۍ پیش چھِ مےٚ یِم دپان مطلب وۄنۍ چھُس بہٕ دپان مطلب أسۍ چھُنہٕ بہٕ چھُس سونچان یہِ چھِ غلط گژھان رِکاڈِنگ تھاوٕنۍ نتہٕ سوٗنچِو مطلب یِم خوٗن چھِ دۄہس پانس کڑان پتہٕ چھِ کٲم کران پتہٕ دوٚپُکھ آفتاب صٲب سُے خوٗن لٔگتن اکھ کٲم سُہ پونٛسہٕ بیٚیہِ سون خوٗن تہِ لٔگتن یتھ کمپٹشنس تہٕ یہِ چلٲیِو حظ تھٲینکھ رۄب موٗجوٗد بیٚیہِ کٔرنکھ کارٕبارس تہِ برکت أتۍ ٲس بچی اکھ ونان دوٚپُن سون باب صٲب حظ کٔرِو تُہۍ یس ڈونیٹ کینٛہہ مطلب مےٚ کوٚر نہٕ تِمن مطلب فورس کانٛہہ چیٖز نہٕ کُنہِ طریٖقہٕ نہٕ مگر مےٚ دوٚپُکھ پروردگار کٔرنو مالہٕ جانہٕ کٔرنو رٲچھ رفاقت مٲلِس ماجہِ ہُنٛد ہٲینو بہار ربِ کاینات تہٕ بلا تحقیٖق چھُس بہٕ دِوان محمد شفیع صٲبٕنۍ بچی دعوت تہٕ یِم پرن ناد شریف تہٕ امہِ پتہٕ چھِ اَسہِ محمد شفیع صٲبس کالٕچ کتھ ونٕنۍ بیٚیہِ چھِ اَسہِ محمد یوسف صٲب یِم بڈگامٕکۍ چھِ تہٕ انشاءاللہ رحمان یِم تہِ دِن 2-3 منٹ اللہ تعالیٰ تھٲیِو تۄہہِ تہِ خۄش مےٚ تہِ تھٲے خۄش وٕچھن والٮ۪ن تہِ تھٲے خۄش گوٚبرِیون کر سا سٹارٹ ناد شریف تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ سدہا مرحبا چھُ ییٚمِس کورِ وٕنکٮ۪ن مول چھُ لرِ تہٕ کوٗر چھس ناد پران مےٚ چھِ پیٚوان یاد رسول کاینات صلی اللہ علیہ وسلم دپان تاجدار اوس تھوٚد وۄتھان پتہٕ اوس کورِ پننِس ییٚلہِ کوٗر ٲسٕس وٲرِو پٮ۪ٹھ یِوان پنُن گرٕ پتہٕ اوس تاجدارِ کاینات دستہِ مُبارکن کران بوسہٕ فاطمہ زہراس واہ کیاہ ماجرٕ چھُ اُمت کٮ۪ن جوانن منٛز وٕنکٮ۪ن کشمیٖرس منٛز چھےٚ یِتھ تہِ مٲلۍ پننٮ۪ن کورٮ۪ن یا مدیحہ بلال چھُ أمِس چھُ مول موبایلس تھپھ کٔرِتھ ہاں قیامت کے دن ان کے لیے بہت رُت معاوضہٕ مِلہِ انشاءاللہ رحمان زیادٕ دِیَکھ اتھ متعلق ترٛایہِ راے محمد یوسف صٲب یِم چھِ مُبلِق تہِ روٗدمٕتۍ یِم چھِ وٕنکٮ۪ن امام صٲب تہِ یِم ونان پانے أکِس کورِ سپورٹ کرُن اکھ مول اتھ ناد خٲری منٛز یہِ مول کوٗتاہ چھُ خۄش نصیٖبی تہٕ یہِ کوٗر کۭژاہ چھُ خۄش نصیٖبی تہٕ اُمید آسہِ تُہۍ کٔرِو شیر تہٕ اللہ تعالیٰ تھٲینو سلامت وٕچھن والٮ۪ن سان ہر کٲنٛسہِ سان تہٕ ہدایت کٔرِنۍ تہٕ بالخصوٗص چھُس بہٕ أمِس بچی بیٚیہِ دعوت دِوان تہٕ یہِ گوٚبُر میون کٔرۍ سٹارٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہِ مدینہ تس نازنین تس محجبین قربان لگہا
شاہ مدینہ تس نازنین تس محجبین قربان لگہا والشمس رویس واللیل مویس عنبر بویس قربان لگہا والشمس رویس واللیل مویس عنبر بویس قربان لگا الف است حیاس میم است آلس حرف است حرف است قربان لگا الف است حیاس میم است دالس حرف است حرف است قربان لگا میم است حیاس میم است دالس لفظ است لفظ است قربان لگا میم است حیاس میم است دالس لفظ است لفظ است قربان لگا درد میں ارمان کری سجانا وند حسب زو جان قربان لگا درد میں ارمان کری سجانا وند حسب زو جان قربان لگا اینا اینا دیدار دینا حال میون وجنا قربان لگا اینا اینا دیدار دینا حال میون وچنا قربان لگا اینا یپری قاسم کھری لحسب پری قربان لگا اینا قاسم کھری قسم پری قربان لگا شاہ مدینہ تس نازنین
تسمح پیراس قربان لگا شاہ مدینہ تس نازنین تس محجوب شاید اوس یمن ٹائم نیٹ ورک پرابلم چھ گژھان یمن شاید یمن چھ ڈاٹا ختم گژھان اکثر چھ اسہ کشمیر کین لکن اکثر دہس کھچان ڈاٹا یل شامن وچھن آس کی تمہ سات چھن اس مطلب ڈاٹا بچان کی تو ون چھس بہ موتبانہ مطلب گزارش کران پنن ویورسن یم تہ لائیو آسن ونکن وچھان کہ یہ پیج چھ یوٹیوب چینل پہ کمپٹیشن چلان انشاءاللہ یمو وون اس دیو موقع تمن دمو سارے انشاءاللہ تم کرن اس واٹس ایپ کنٹیکٹ بیچ سعودی عربیہ پہ اس ونکن اخ لڑکہ کولگام چھ روزان اگر تم وچھان آسن اللہ دپن رب تھنو سلامت واریاہ دعا کرن یہند خاطر کرو بیت دعا لاسٹس پہ انشاءاللہ رحمان نیران تو رب تعالیٰ تھین ہر کنس اکس خوشی کامیابی تو کامرانی کرنا عطا ربی کائنات ربی ذوالجلال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت تشو نیٹ پیک شاید اس موبائل جلدی ختم گژھان اوے چھ تہنز کات مطلب جلدی یہ گژھان یہ ڈسکنیکٹ تو انشاءاللہ رحمان امید چھ کہ تہ ونیو کال سا کات سا روز ادھوری سوی ناظرین چھ ساری مطلب مطلب بوزن خاطر تیار دب کال حظ ونی محمد شفیع صبن کات سا کات روز اڑی سا کات ون تو تن گژھِ ناوٕنۍ منصر پنڈے کن تھا بھمس زیرس تیلو زور پہمت زور پہمت زور پہمت زور پہمت تن گژھِ ناوٕنۍ منصر پنڈے کن تھا بھمس زیرس تیلو لوچی ڈیڈوان شیر سٕنزِ گۄپھِ پٮ۪ٹھ موشی منٛز ویر ہٮ۪تھ شکار چھُس پھیلا ژانڈا مونوٗنہٕ جنگل جانور بن چُلا ہٲتی تصویرس لو ووٚن کُن شوبُت اجہِ رووُت حٲرت آواز چھن محمد شفیع صٲبن یوان کینٛہہ نیٹ ورک شاید یا چھُ ڈیٹا ختم گوٚمُت تہٕ یا چھُ مطلب کینٛہہ نیٹ ورک ایشوٗ حضرت تُہنٛز آواز چھنہٕ کینٛہہ یِوان تُہنٛز آواز چھنہٕ ٹوٹلی کٕہٕنۍ بوزان اتھ چھُ شاید ڈاٹا گوٚمُت ختم حضرت شاید یمن غالباً ڈاٹا گوٚمُت ختم تو اس سۭتۍ چھِ بلال صٲبٕنۍ سسٹر گۄڈٕ پڑھٕنۍ نعت شریف امہِ پتہٕ ونان لولٕچ کتھٕ انشاءاللہ محمد یوسف تہِ چھُ تمہِ علاقُک یہِ چھُ تمہِ علاقُک أمِس سۭتۍ چھِ أسۍ گفتگو گژھان تہٕ اللہ تعالیٰ تھٲیِن یِمن سلامت کیازِ کہِ یہِ چھُ سانہِ ڈایسُک وٕنکیٚن رونق تہٕ أسۍ دِمو گۄڈٕ بلال صٲبنہِ بیٚنہِ دعوت تہٕ یِم پرن نعت شریف السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ زور پہمت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فون نیو حظ بلال صاحب تھوڑا نیو یہ فون برونٹ پہمت بس زور پہمت بس تو ناظرین تہِ ونن آواز چھا یوان کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ سٹارٹ کریو حظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر دستگیری در وقت پیری گستم مہربان یا شاہی جیلان کر دستگیری در وقت پیری گستم مہربان یا شاہی جیلان
बेकस्ब गोसै सरिरा प्योसै बोजुम में दरमान या शाही जिलान दर्दिल चुम्बिदाद गछा बगदाद दर्दिल चुम्बिदाद गछा बगदाद मारै ददपान या शाही जिलान गफलतुक दुख प्योम उमरे नाशगोम दिल छुम में क्रेशान या शाही जिलान नफ्सी आमारन दोज़की नारन कुरनज़्ब वरान या शाही जिलान बेयार यावर चुस बे हुनर बेयार यावर चुस बे हुनर बे सर्व सामान या शाही जिलान लकचारों हासिल क्या करूं रूदज़्ब बेजान या शाही जिलान काछुन म्योने छुस्कोन जोने काछुन म्योने छुस्कोन जोन हाल चीज़े ईरान या शाही जिलान हाल चीज़े आयान या शाही जिलान दुनियादारी चंबड़ खारी दुनियादारी चंबड़ खारी ये कुछ रोजान या शाही जिलान ये कुछ रोजान या शाही जिलान दरबार आमू डेडे चामू दरबार आमू डेडे चामू ची गफार बागवान या शाही जिलान ची गफार बागवान या शाही जिलान बाकी बस माशाल्लाह माशाल्लाह यम बिलाल सोबन सिस्टर तो अल्लाह ताला थन सलामत वचन वाल इंसान हर कोई इंसान तो लास्टस पे मदीहा बिलाल यम पर लास्टस पे कलाम अख तो इंशाल्लाह तो अम पत मोहम्मद यूसुफ सोब यम रूद शायद यमन असल सन कत बोजान ति इंशाल्लाह रहमान तो बे मोहम्मद शफी सोब यम ति जुड़ित गड हेमो यमन कत तो इंशाल्लाह रहमान पत सानि नाजरीन इंशाल्लाह रहमान अल्लाह रब्बुल इज्जत थीन हर कोई सलामत वचन वाल इंसान तो रब ताला थीन सलामत हर कोई अकिस मदीहा बिलाल गोबर में पढ़ सा लास्ट नात तो अम पे मोहम्मद शफी सोब सोपोर पे लोलज कत तो बे मोहम्मद यूसुफ सोब यम चार शरीफ रोजान बे ब्याक बजी इंशाल्लाह रहमान ये पे नात मिसर जोड़ा तो अम पे हेमो रुखसर मदीहा बिलाल क्या नादरीन आज यम अजीज मतलब यम वनकन अजीज बुजुर्ग तो बे मदीहा बिलाल यस मतलब बची बिलाल सोबन खनबल इस्लामाबाद रोजान आज एमसी मतलब नात मतलब मार्कस यम तीन तम एमसी तो बहुत उम्मीद कि तुम करो ज्यादा को ज्यादा शेयर तो बे सहरिश जान ये पे नात मिसर तो अम पे करो पे लोलज कत मुख्तसर टाइमस पे इंशाल्लाह तो मदीहा बिलाल गोबर में पढ़ सा बे नात शरीफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कायनातुक माहिताबान रहमतन लिल आलमीन कायनातुक माहिताबान रहमतन लिल आलमीन जान को ताजान जानान रहमतन लिल आलमीन यसन के छुई नाल आसान
تس ولان تن ژور پٲٹھۍ یسن کے چھُے نالہِ آسان تس ولان تن ژور پٲٹھۍ زانتہِ غٲرس ماچھ باوان رحمتاً للعالمین ذاتِ غٲرس ماچھ باوان رحمتاً للعالمین جان کوتا جان جانان رحمتاً للعالمین بچھ ہتن کھیاوان تہٕ چاوان پان روزان روزدر بچھ ہتن کھیاوان تہٕ چاوان پان روزان روزدار پاکگی ہُنٛد شک نہٕ پاوان رحمتاً للعالمین پاکگی ہُنٛد شک نہٕ پاوان رحمتاً للعالمین نااہل بیزان انسان کنڈی چھکان تہذن وطن نااہل بیزان انسان کنڈی چھکان تہذن وطن یوڈ ہر دم پوش وتھران رحمتاً للعالمین یوڈ ہر دم پوش وتھران رحمتاً للعالمین باز کتھ پاش رحمتاً للعالمین تس ناو پیو بوز کتھ پاش رحمتاً للعالمین تس ناو پیو آدمس انسان بناوان رحمتاً للعالمین آدمس انسان بناوان رحمتاً للعالمین جان کوتا جان جانان رحمتاً للعالمین کائناتک ماہتابان رحمتاً للعالمین باقی وسلم ماشاء اللہ ناظرین یم ٲسۍ مدیحہ بلال وۄنۍ چھِ أسۍ بیٛاکھ بچی گاندربل پٮ۪ٹھ أمِس تہِ ووت بے انتہائی صبر کٔرِتھ یہِ چھِ اصل بچی اللہ تعالیٰ تھٲینکھ ہر وقت سلامت تہٕ ناظرین امید دِیِو سٲری راے کہِ مدیحہ بلال کۭتیاہ مارکس اکہِ لٹہِ دِیِو تُہۍ سٲری مطلب راے انشاء اللہ رحمان تہٕ اللہ تعالیٰ تھٲینکھ نعت پرُن قبوٗل وٕچھن والٮ۪ن ہُنٛد تہِ بوزن والٮ۪ن ہُنٛد تہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ ہر وقت کامیٲبی تہٕ کامرٲنی سعودیہ پٮ۪ٹھ سعودیہ عربیہ پٮ۪ٹھ اوس نفر اسہِ سۭتۍ وٕنکٮ۪ن یِم کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ تہِ کٲم چھِ کران تِم ٲسۍ وٕنکٮ۪ن دوٚپُن اسہِ حظ چھُ واریاہ سکوٗن مِلان
تہندیو سۭتۍ اللہ تعالیٰ تھٲینکھ کامیٲبی تہٕ کامرٲنی عطا رب کائنات تہٕ لاسٹس پٮ۪ٹھ یِم تہِ کُنہِ تہِ مُلکس انٛدر چھِ کٲم کران تِمن تھٲیِن سلامت یا ہندوستان کِس کُنہِ تہِ کوٗنس منٛز تِمن تھٲیِن سلامت تہٕ اسہِ سۭتۍ چھِ سہرش جان یِم پرن ناز شریف سہرش گوٚبُر کر سٹارٹ ناز شریف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں تیرے شہر میں آؤں تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میرے عشق کے بدولت تیرے زندگی ملی ہے میرے عشق کی بدولت میری زندگی ملی ہے میری موت بھی آقا آئے میری موت آقا آئے تیری ذکر کرتے کرتے میری موت آقا آئے میری موت آقا آئے تیرے ذکر کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ تیری بات کرتے کرتے باقی اس میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یم گاندربل پہ بچی سہرش امس ناو امس کور میان تو اللہ تعالیٰ تھین سلامت تو مدیحہ بلالن تہ شکر گزار یمو پن پارٹسپیٹ یہند فیملی میان طرف دعا اللہ تعالیٰ کرنک ہر وقت کامیاب تو کامرانی عطا پروردگار عالمین خدا یمو تہ یتھ مز نعت پور رب کائنات کرنک سلامت ہر کٲنٛسہِ رب کائنات کرنک یاری ہر آن انشاءاللہ رحمان آفتاب صاحب سب کو دعا کرو انشاءاللہ سارنی کر بہ دعا مگر اسہ محمد شفیع صاحب تو بہٕ چھُس مدیحہ بلالن واریاہ شکر گزار اہندس باب صٲبن شکر گزار فیملی